Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibuson ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguradwam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan na mat dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapot taan da iti abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan na mat ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan maysa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipawit yaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan no mataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan niya Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket addame ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saanan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbag ken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Ken sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay met. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumang agpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan na kung ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't nga minatarimaanan da di abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpin na to dun kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kung Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumag.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ichay. Kabaalak mo't nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamat liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo karag iti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yo. Wanya raw. Ano mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnaadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apay akas tamanan bakit? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Naa. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man ngaminan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayon, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na unay ti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay, katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akas tamutan, Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Manu atawan met asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta. Husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan met ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante. Ni Arlene metten di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat matkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Aho, isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidem, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo idi. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi adda ak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwa ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangas sikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kaduam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg,
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga'y, kumusta dagiti appaw? Nasaya at damat nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo ditaw? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umayabulan nanang. Ipadas ko man mo't agbiro kiti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok ditaw yanak ko. Ipadas ko lata. Adda ngamin nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok ditaw, ang mga nuidi pa'y anaibaws. Ang mumut na giti tattao ditaw, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto di tananang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngam agil ilad kakit din dita. Di nakdisturbuin tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan? Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya, Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kan tatang. ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mo ti agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi, saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasawi ti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodilio? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tawi. Jakman amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag? Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramol ako mano isaw. Istorya to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan katiplanok. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Ay, awan lat amok di ta, Rodelio. Mapan ka man ket ni tistor ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumaknanga. Sikakit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarik. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay, ngam kastamat ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may sa kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no, di mo kaya't tagpautang. Naa, Ngam, dahil ito'y titandanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha?
Apay nga rod nga umutang ka no adong magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istormo, uray puputam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si Carodillo? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da dya sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga roda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abas sit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang, saan kun to matapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayin nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kastaro delyo. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawin na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti planok. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpat yan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulang matisweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ngamiti kinangato ti magatang. Saan nga umanay na dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontraan ti planok, minda. Kasanong agbaligit ano kasta ka mo? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kidin. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasanungay ti trabaho na. Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kayat namat nga aramidon. Day ta di ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatan na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na mo ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti planok. Ay kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay lang. Amok ti raramida kanya. Awan nga rod balitok di taoy. Adda nanang, da kayo kidimot. Ay naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok ti raramidag. Ay nawaw. Dayto yan ti bumaknangak ko naktumad. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao? Di yun nakita ti gamit ng sangput ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok ditoy. Adda tatang, impadas na tatamguryo tinagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso, ngay naramid da. Sayang lang ti pannog mo, no ipilit mo nga ramidan ti plano, manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay, anatangkan ti ulam. Diyak maawatan, no apay akontrahan nyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti pannog mo. Ang no kayat mo apadasan, sige lang, tapno mapnik ka.
Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan bakit? Anya? Binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahil nga raw di saan na apang panunutan. Ay, narigat nga agpayso tagsasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagak kenkwana. Agulimag talat tangaruden lakay. Wainin may anta nga aramiden na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na. Kain tapno mapanagnikan na apod no ti maibagbaga kenkwana. Agkape ka pa Rodelio. Agyamanak na na. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa nga ro. Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko na nang Na, ipatas ko manan inton bigat. ay nawaw. Saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho ka kit di ko ma. Di adda ko makwartam. Nalaklak at ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag meten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay? Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko ratang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo da dita oy. Diyan ka mo ratang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid datang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Wala ta impampanakil ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga may nga inununaam. Tiamok agad ado ditoy tatang. Inton sumarunaw. Sana masapol nga waragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita ka nakwana tatang. Awan mo't nga rin pagtrabahwam ditoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mo't kayat kag garden. No sakti si ka. Agsublikan iti sigod na pagtrabahwam. Ay, agim impake ka mo gaya manak ka. Agawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't gayam balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan itatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak ditoy. Saan ako nga gawin di dyan? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi dyan bakit? Kat ayan nga iti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, aping awan. Awan mo't kayam balitok ki dyan. Anya nga iti panunutin dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam no agsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak amay babain. No agsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandanan ng kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang?
Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wun, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro ken ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no ado ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kuna na kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta una tibain ko kadagiti katrabahwak pa kay. Ano sama? Ang angawandak pa yan. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, tasikamat lang tinangaramid iti pakaibabainam. Anya nga tana agabrudak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Intun ko nagadumanin nga istoryam. Saanan ba kay? Agul uli makakong tapno sa anak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakal. Ay nawaw. Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan intun bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay anala daw ka nga imay si kaid na. Itay pay nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan ka sinsin. Di magasak pa'y ngamin, iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw. Itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan ka pay laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo, ti panagdalos ko iti arubayan nyo, kasinsin. Di uray ag-overtime tapno malpas ko adagos. Sigurad mo laang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makamo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubata nga rudan. Siguraduam anadalos ti balay amadanunak. Nirika ngay. Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Dahi ta kadila ang timpa ramid na kin ka. Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo. Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di na marabyan manunday chay. Ay kat, ano saklatan ang urayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ang timang ito di titangdan mo. Ha? Sangaribo. Ay nawaw, sobra da ito'y, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dahi ta. Ngamin, nalawa mo't ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa ya. Sakbay nga agawit ka. Ay,
makabanog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka bakit? Wan ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, diya mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi doon, kat saan ko pa'y ana itititangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manan. Apay aman nakibiyang ka ngamin, da kami nga ron tinagsarita. Kaasimot no marabyan amang ururay kan ka bakit? Ay kat anusan na manut inted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sa ngaribo. Dakkel launay mo't. Di bali ata nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga ruti sa ngaribo. Amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Inted da ka di titangdan mo. Wen ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y mutkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan, ante. Naimbagla nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, tamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay wala niya. Agluto tayo manan iti pansit Saan apan si ti cravings ko lakay? Makaumaw mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang aruden. Kan ibirok tayo mat Agbuk tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw, di yugayam nalipatan anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpabitsak antay. Agbitch tayo mat tapno saan apansit akanayon. Adda budget yo aya. Adda siyak pa iti kunam. Adda budget ko antay. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamo iti lugan antay. Agar kila ka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga agkumyot. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpabitch ka no ti kaanakan ta. Adda budget daw? Adda ka numot. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Iso mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Dayta ti saan ko asinaludsod lakay. Anyang aron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwana? Wala, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta ka numot adwa. Anyang ti arkilaan da aya. Jayjip wano van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ng ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di naman tan dinakamat no nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakat mo. Tinampatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada kada kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisahan. Anyat imbaga ni Rika kan ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalunsod mo no imbitado ni Edna. Aywan, lawlawa gamot ngamin
Ni Morphe ti kinasarita. Anya ting bagan ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. Kasta nga ron, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O, ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no na napatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay pay apay payapayan da kayo kin Uncle Undong, Auntie Isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapanitian niya. Ay kwa. May papaniti beach. Italang ngamin ang nakapag-beach kami. Kasta ay ante. Ag merienda tayo nga rodon San kami pa'y matamabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami ano mabisin kami. Okay. Adati makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangoy kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngami ng tisingir da ita. Un nga rod kaanakan. Ngumi namot amin nun. Naimbag abigat yo, Auntie Isang, kasinsin Rika. Kastamot kan ka Edna kaanakan. Nay, apayan akasta ti kulay yo, Ante. Ngimisit kayo, mat. Una, nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen. Apay asaan kayo nga imay kasinsen. Un nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, Ante. Anya, Nag-message siya makang ka. Amang ano di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siya, sigurado ang nag-message siya kang ka. amangan mat no saan an naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Na-isend, ante. Na-delete nga minan, iso nga awan ti maipakita kada kayo. Apay masapol ngagpamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mo't asasawab morpe. Ti kunam kanyak at nag-message ka ka ni Edna. Ngam di da kanumot ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng kal. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka palaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kayat da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsum ka na kwada. Di ka agululbod, tad adang agsakit tinagamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kaano? Itaabulan kano, iso amapantayon to iti balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado da italakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na iti malasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kaanakan. Wen, Ante, agbakasyon da ka no? Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen, Ante, kayat launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi nagkikita kayo nga agkakabsat. Wan nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, Ante. Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayandaan tim salod? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpaiso ti makitak at tricycle ijay, Ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen, Ante,
Ibagak to kani tatang. Sa dino tinapnapanan nyo, Auntie Isang, talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayan daan tim salod. Saan kayo mat nga may? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salod. Wan, nagawid da tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana kat imay kayo kumamot latta. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salod ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, Ante? Anya? Naimbag pa'y ni Idna, taam muna. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni Ante. Saan gayam nga amo dari ka nagawid ni manang Salod lakay? Aya, Wan, isumat ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon, ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salod kunanan to pa'y itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mata. May mayat no ni manang Salod ti mangitext kan kwa na. Amangan kit din no sakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang data. Napadasan na mutan ati kas iti inaramid na kinied na akasinsin na. Kas jay mutlaang kat tinaramid na kinied na idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salod, Idna. Ay nawaw, ti amo may akat nag-text ni Auntie Salod ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan, Idna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salod ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsit ka. Ita, amumon tirik na no saan da kaapagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang. Ita ta napadasam mat, nagado ti saom kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salod. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka diyan nag-text ni Auntie Salod ken ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay kat bayam Sa urmot ti kasjay Apay nagsakit tinakam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya? Ita, sa bali mo't atao, tinangiparik na iti aramida iti pada matao. Ay, agtal na ka man. Pudno, saan nga minanasaya at agpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyo, nakasingsingput ka kanumot kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan nga may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, iso ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.